Tun trum chu kan ti ngai lem lu lam kan han hoi ve do nanga sangkha zukwa somruk paruka Thlawhtheihna Hmanga Mizoram Beih chanchin kan ngaihthlado nani India sarkar chuan aram chung Thlawhna Hmangin tumhni ngot mai a bei to a Goa le Mizoram anni Goa abe tumkhan Portuguese te India ram chuasan du lo ho te abeya Mizoram ero chu akhuale tuite nge min beyani kati hun laya information officer pakhat chuan sangkha zukwa samruk panga lama tang dei to khan Assam sarkar khan buaina ain mung ru hle to ti report mumal tak tak Mizoram atangin voi duai lo andon thin thu asoi Assam Chief Minister Bimala Prasad Chaliakha alal na Assam state atanga Mizoram ngaihthlak mai du to lovin India ramatanga Mizoram ngaihthlak hlok lo pokha poiti lo zok ni om tak khan akho sajui ta zela Mizoram buaina chungchanga kusil tumrong kai dovin Assam Legislative Assembly a alim chona thilom zia asoi fialaim HK boy chuaka cho chungale si palhiraten June nisomni pani sangkha zukwa samruk paruka Prime Minister Indira Gandhi nena memorandum anthelua chuan chiang takin Assam sarkar mai baka India sarkar lai puinge nge point thilom zia an haider reizia hetiang deuh hian antar chuaka December sangkha zukwa samruk panga dei to khan Union Home Minister GL Nanda chuan Pakistan ral thuam latura lalde ngami le sa kalte chu dang turin Assam sarkarin Border Security Force te an thuam that thu alo soi to ni tin Pakistanin MNF te hi ral thuam le zirtir na an pe ti pom tu po Assam sarkar nge anni GL Nanda bokhian February sangkha zukwa samruk paru khan Pakistana training zukla zo mizo tangwal mi zani vel te chu December sangkha zukwa samruk panga a Pakistana tangin mizo hills panin anlo kirle thu alo soi to bok tin BP chaliale mizo union shwe tu te inkar a che chho zela HK boy chuaka cho chungale si palhiraten an memorandum mangin mizo union chuchiat vek aduna wangin India constitution laka arin omna po amang hil zota tia an puna khan dikna chen thui tak anei nge yang chutiang boruak kara chuan Mizoram Independence Movement chuan Delhi sarkar ho tu te abarakhai ta hleya Lok Sabha Union Home Minister GL Nanda chuan statement siam ngalin kan thu nei na hnuaya manro kan nei angjong zong te mangin hel ho te chunga hremna anatheyang ber pek aniang atita mia mai ni March ni sangkha zukwa samruk paruka Assam sarkarin Mizoram pum puichu Armed Force Special Power Act 1958 mangin rambuaya apuang zui ta ngalani Indo-Pakistan War 1965 limchon ania Indo-Sino conflict 1961 boruak po aladai filmeulo chuti lain MNF te khan atir phadatangin India sarkar ngai natlo ramdang tenen inzomna annei ni in phailam chanchin bumi te phei chuan an soin wartak takin anziak ngalani tin Aizola Police ho tu pa JS pa thak Deputy Superintendent of Police khan Aizol Police Station OC nena report thelut ngalin MNF tele ramdang inzomna kha thilchiang tak ani thu aziaka he report hi sarkar lai puilamin an ngai thu tak hle chuwangin rampum tana thil poi thui jok athlen pal ven thon na wang poin theiang anga chet lak mai kha India sarkar ta na man ho thlak hle ni buaina punlun zela wangin sangkha zukwa somnga paruk nulama chuan India sipai tenen anin beina satal leya Mizoram ero chuan Mars ni khat sangkha zukwa samruk paruka tangim
tharum mangin India sarkar chu Mizoram atanga chuak veka mania rowin rel ram ni ngal kan tuma India laka indo kan puang ani kovel history kan en chuan hetiang ang thil hi engram main an ngai thu pui lo ngai lova an chakna le theina zong nen an chang le thin mizo te che dana wang khan in India sarkarin athin urna le afim khurna chu na satakin alan chu tir ngal ani mizo ni lo sarkar mi poimo aizola omte chuan in hum himna zongin first Assam rifle muna an tanlu chu maya chu muna chuan nu naw tenen anin ompol nuk mai ne mars ni thum sang ha sekwa somruk paruk vela te phei chuan tuin tu an tlacham hial to ani chu muna tang chuan distress message SOS an thon chuak reng boka khang hun laya rampo na tanga Mizoram lu na mumal omchun aizol to silchar in kar kong puikha BRTF in ain kola black top ani vek to a mun then khat phei chu olsam taka motor pani in pel mei thei khopna zaw ani ve to nge ani ti chuan sarkar lai pui thu nei tu te chuan ngun taka an ngai tu hnuin MNF 410 aizola first Assam rifle headquarters baka mun ranga India sipai post omte an lak zo ma ngeya chan chu man tumin ro manna an siam ta zung mai ni chumi yatan chuan defense ministry lam chuan tutluk na namei lo le ngong na tak nei anon siam ta chu Thlawhtheihna Hmanga Mizoram hel ho te Beih air operation ani chu tutluk na chu defense ministry atangim air headquarters New Delhi ya thon ania heti hun laya air chief marshal chu Arjan Singh ani air headquarters New Delhi atangin Eastern Air Command headquarters Shillong a thon ani le a Eastern Air Command headquarters Shillong a an ho tu ber chu air vice marshal ne na alo thleng ta ni sarkar lai pui thu pek angin Indian Air Force IAF chu hel ho be turin in buat soi ta chuk mai ni amero chu IAF base nai vai deuh Tezpur atang poin Mizoram chu Thlawhna han be nan meu chuan ala deuh sia chu wang chuan Eastern Air Command chuan ro manna thar an siam thuaya Mizoram Beihna turatan liawin silchar bula airfield chu an che tha chop chil ta ani military operation atan he mun hi darkar somli pariat chunga pi man vek tura ngai ani wangin Eastern Air Command headquarters Shillong thupek angin IAF Tezpur base atangin 110 helicopter unit te chuan chu airfield chu an pan ngala amun tifain puan in an kaya riana choina chenna ba ka mamo dang atan temporary in book an sa rasulaka him ngei turin Thlawhna dana turte silai mule hreawm dang dana turte ele in dana tur baka trul danga piang che khol na tur book an sa chop bokani ti chuan airfield a chuan Tezpura 110 helicopter unit atangin detachment in helicopter then khat anin suanta photani IAF in Mizoram Beihnan Thlawhna an man te chu fighter chini tufani fighter le hunter fighter te ania heng Thlawhna te hi ahun lai chuan IAF Thlawhna thale chuan vor ber ani hunter phe hi chu hemi ma lok Indo Pakistan war 1965 a po an lek lam ber ania tunairo heng Thlawhna te hi hluilhlon ani ve to ani airfield a chuan Tezpur atangin senior pilot 10 chanchin na an nei ma sa a tufani bik chu him takin atum thei maya chu wangin Tezpur atangin detachment in 27 squadron tufani fighter then khat baka ground crew te technician te engineer te le supporting staff reng te chu anin suan chhovani
tufani fighter senior pilot pakhat chu detachment commander arwat ni in helai mun hi athuchil ngalani MNF 10 unlock thei ta lo aizola first Assam Rifle headquarters satangin wireless mga target anon ril angin airfield atangin Mizoram chu nikhata voi tam tak an beya an kapa an bomani IAF Thlawhna pakhat jok hunter fighter hi jarhata 7 squadron te en kol ani thunga hunter po hian airfield trial landing a han nei veya ma se ani tan chuan tumkong chu atoi dewa ahim lova an ngai wangin chulai hmuna tang chuan a bei ve thei lova chu wangin ani squadron b khi chuan jarhata tangin Mizoram anon ka angai ta thungani tin Thlawhna thok tur le atul dan anga thla la turim ten one vampire fighter squadron te chu tespur atangin Mizoram chunga voi engmo zat an han thlok kwal bokani he squadron hi kapchi ani lo thungani vampire fighter thalak le first Assam Rifle headquarters atanga wireless Thlawhna wangin fighter te hian ka tur dik tak an ka fu thei pha hle ni IAF hian Mizoram hi cholkar ni chung vel zet thanem ngai takin an ka pin an bomani Mizomi pui tam takin an tur pha hle ni Mizorama air operation nei ani laya India sarkar hroi tu poimo te chu Prime Minister Indira Gandhi Home Minister GL Nanda Defense Minister YB Chavante Anni IAF 10 Mizoram Beihna na anman te chu front gun FG hei machine gun ania hunterin 20mm caliber FG le tufani in 16mm rocket propeller RP hei Mizo 10 bomb tia kan soiber khania Aizol circuit house kap somrup tu po kha he RP ani Thlawhtheihna thlawhna tangin al chuak zuaya kap chuak thrin kha ani Air Force Havin Mizorama kumsom Mizorama khan 60mm RP chau an mangni in Air Force officer retire pakhatin asoya hunter le tufani hian 60mm RP an man ve thu asoi bokani engponi sela Mizo te hi India sarkarin ral pui phiarin akwale tui chunga air operation anei khum omchun kanitari ani Indian Army officer pakhat Mizoram boilaya relote ronchuang chuak vezok a pension nuwa Assam Alpha Helbeihna operation Rino apo thuron anlak vezo zo thin chuan hetiang hian asoya India sarkar khan MNF te din mundik tak le Mizoram boruak kha hrethiam masapot sela chuan air operation an nei lovang atia tul uklova Mizoram air operation nei ani chungchanga amo phurtu berte chu India intelligence te anni ati nge ani Mizoram boile ache vel khan Mizoram history a din mun poimo ber alwa kanti thei ome Hemizo nam hian aya poimo jok atong to lo mai theni poni sela hein beina hian Mizo tea turna ngong na satak chunei ma se ara thatak achu ni point a hriat ani